Ino ni barabara ya kuma mwena wa Oldonyo Sabuk guthi mwena wa Tala iria itigite aikari a mwena wa Kilimambogo mari na kigiriko kinene kuona ni koretwo ithukite makiria na ikagia marima. Barabara ino yarugoririo guthondekwo weru miaka 7 mihituku no nginyagia umuthi ndiri yarika. Hii hata sio shamba, it's more than shamba. Juu ukikuta barabara imechimbika more than 6 feet pande moja na pande ingine 6 feet, it's more than kukuta ajali zinaweza tendeka kwa hii barabara. Ukiangalia barabara sloping ambayo iko nayo, kukinyesha hakuna gari ambayo inaweza enda hapa. Aikari makiuga ni makoretwo magite mathaa maingi barabara-ini kuona ona irio ciao citirakinya thoko mathaa-ini maria magiriire na imwe igakorwo igithuka. Kupitana kwa hii barabara shida mingi sana, mpaka ugoje gari ingine ukiwa huko mpaka ipite ndio hata nawe upate nafasi ya kupita. Oho aikari ni mongereire kuga ni makoragwo na ihinda iritu riria umwe wao arwara na angienda gutangikirwo na ihenya, especially wakati wa mvua na kuwe kuna mtu ambaye amegojeka, huyo anaweza kufa kwa sababu ya kukosa communication kufikishwa hospitali. Mwena-ini wake munini wa kamishna wa kaunti ya Kiambu mwena wa Thika augite thirikari iri na mubango wa gutigirira barabara ino ni yarikia guthondekwo. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Muthoni wa Ndegwa.